I veliki pozdrav ljudi nas ponovno na novom klipu, dobrodošli, to jest u novi vlog. Zvučni. Ok, ljudi, danas ćemo ići na Gorice treće, to jest mi smo juče slavili druge, a danas idemo na treće, pošto imamo dvije kuće da obiđemo, tako da nisam od početka tamo od 3 do uvečer ovaj će vlog da bude i večeras ću ako stignem da snimim kantere, tako da to je to.